Hano rero kuri Ruta TV One ni ukuvuga mu buryo busobanutse neza navuga yuko ari nko kuri anikwa, kwanikwa. Abantu bari bafite ibintu byabo bari bashaka yuko bijya hanze, barabizana hano tukabyanika. Aratashe, aragiye iwabo, ngo arangize kugenda, bukeye ntihaciye iminsi nk'ibiri cyangwa itatu, umwana w'umukobwa aragaruka kandi ngo agaruke noneho ngo agere hariya mu rugo ibintu biba bibi. Ati ese ni ibiki? Umugore ati kugaruye amazuru hano ni ibiki? Mbona ivumbi mbura umuntu. Ngo arangize undi ati oya. Ati se ubundi wewe uje hano duteye nkande? Umukobwa nawe ati se mbateye gute? Ndi iwanje. Uyu mwana iyi nda afite ko murayirukana ariko n'umwana uzaza mu babo. N'umwana uje mu babo muri kumwirukanira iki? Muri kumuhora iki? Nimundekere hano n'umwana wanyu tuhabe tuhagume twese. No kuri uriya mukobwa yasubije uriya mukobwa wabakoreraga mu rugo. Umugore ati se ni ibiki? Undi ati umwana ni uwanje. None kugeza amagingo nayo umugore yarasohotse inzu aramubwira ati rero niba udasohoka inzu njye ndayisohoka kandi ninyisohoka ndayisohokana n'abana. Niyo mpamvu yes muraho neza nshuti za Ruta TV One, reka twizere yuko mwese muri amahoro mumeze neza. Ese murakomeye mwese? Reka twizere yuko iki cyumweru cyarangiye cyagenze neza kuri mwese, tunabifuriza kugira ngo n'iki ngiki tugiye gutangira naco kizababera icyumweru c'umugisha kandi kizababera icyumweru c'ibyiza gusa, kizababera icyumweru ciza. Hanyuma rero turabakiriye hano mu kiganiro cacu kuri Ruta TV One, tubahaye ikaze cyane. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Ruta TV One, ndagusaba kugira ngo ukande ako kantu ka subscribe, kandi niba usanzwe warabikoze uhawe ikaze n'ubundi mu kiganiro cacu cyangwa se mu biganiro byacu duhora tubaheza bya buri munsi. Ndabashimiye cyane, nizere yuko namwe ngira ngo mwabyumvise. Tugiye kwinjira mu makuru rero. Hari abantu benshi bazabambwira ngo ese kuki utazudushimira cyane, kandi ndibaza ko mu banyamakuru benshi buriya ndi mu bantu ba mbere bashimira abadukurikirana cyane, ngira ngo nabyihamyaho nanjye niyo baba bavuga bimwe baba bandenganya, ariko rero nta ribi turabikoze neza kandi mu buryo bwiza cyane. Hanyuma rero tugiye kwinjira mu kiganiro rero. Hano rero kuri Ruta TV One ni ukuvuga mu buryo busobanutse neza navuga yuko ari nko kuri anikwa, kwanikwa. Abantu bari bafite ibintu byabo bari bashaka yuko bijya hanze, barabizana hano tukabyanika. Ntabwo njyewe nkora kuvuga ngo wenda ngo mfate umwanya nje gushaka amakuru y'undi muntu ngo nje kuyavugaho atayambwiye, cyangwa se ngo nje kumubwira ngo mbwira kuri ayo makuru y'ibibi byakubaye. Oya, abantu bonyine baza banyishakira bakanyihera iki? Amakuru. Bakambwira ati Ruta, dufite iyi nkuru niyi, njyewe nitwa kanaka, mfite aya makuru nayo, ibyambayeho ni ibi n'ibi n'ibi. Noneho barangiza kubimbwira gutyo, nanjye aho ngahita mwinegera nk'amazi ati se data, ayo makuru ni ayahe wawe? Kagira inkuru yambwira. Ese murifuza yuko twayashira kuri anikwa, cyangwa se murumva yuko twabanza tukayarekera iyo ngiyo gusa, wenda washatse kubimbwira gusa? Bakambwira ati icyo dushaka ni anikwa. Abantu rero baza hano bambwira ati ese kuki washizeho ibi bintu? Ntabwo njye noshiraho ikintu umuntu atambwiriye, nyiraco wenyine atambwiye ngo gishireho. Nyiraco yambwiye ati shiraho ico kiganiro. Njyewe nzangera naho mfata umwanya wo kuvuga ngo ngiye no kugishira nk'amazi ati si bimeze gute? Ikiganiro tugishireho? Bakambwira ati yego. Tugishireho? Ati yego. Kandi ntabwo nakora inkuru imeze kuriya. Mwagiye mubabona rero, murabazi, murabamenyereye, cyane cyane uyu musore aza anaririmba cyangwa se uyu mugabo araririmba. Noneho hagize igihe kimwe ngiye kubabwira aya makuru, nje sinari nzi icyatumye bigenda kuriya. Aba bantu bari kugira hafi ukwezi kurenga batakiri kumwe, ariko sinari nzi impamvu yatumye bigenda kuriya. Nkibaza, ndetse hari n'abandi bashuti banjye twicaye umunsi umwe dutangira nko kubivugaho, twibaza se ibi bintu vipi byagenze gute? Ariko amakuru bose bagiye baduha yose ntabwo yari ay'ukuri.
noneho nje kwegera umugore negereye n'umugabo bambwira amakuru ndavuga bimeze gutyo bimeze gutyo nuko byagenze nuko ibintu biba bihagaze ndavuga ati mwabantu mwe iyi si iteye ubwoba nimuyirekere ba nyirayo iyi si iteye ubwoba abantu ba Uganda munyihanganire kuba ngiye kuvuga aya makuru mutagira ngo wenda ni kubw'ubugome bwanjye wenda oya nabasobanuriye kandi abantu nza nifuza yuko mutangira ikiganiro mbere ubushize ejo nakoze ikiganiro cyari kirimo amajwi mabi yo kuri fone turi guhamagarana abantu baranambwira ati aho kuvuga ngo uzoza ushiraho muri kuvugana n'umuntu network igenda icikirana none uzaza uduheza amakuru ameze neza asukuye wayatwibwiriye kuko n'ubundi turabyemera yuko uduha amakuru neza aho nanjye rero naragiye ndavuga ati okay amakuru kuyavuga ntaco bitwaye nanjye navuga ati kuvuga ngo tuzoza duhamagara umuntu uyu n'uyu kuri koro twakabahamagaye ariko ama network aza mbera ibibazo muje kureba ikiganiro c'ubushize network yabaye ikibazo cyane bombi batuye hehe hano muri Uganda bafitanye abana bangahe batatu bagize gukeje ubundi bikora umugore abwira umugabo kandi hano muri Uganda ni ukuri kose abantu bafite abakozi mu nzu ni imbagwa abantu bafite abakozi mu nzu bakore ni bake twebwe yaraje mwacu naho ngo agire kangaho uwo mukobwa waza udukoreraga turamwirukana tubona nyine tutashobora kuzaza tumwishyura ayo mafaranga ya buri gihe ubuzima bwa Uganda buragoye banange kuvuga ngo wikorera ibibazo byawe uje kuzana n'umwana w'umukobwa ngo ni umukozi uzoza umwishyura amafaranga biragoye baragiye bamaze kugenda ejo bundi bazana umukobwa umugore we nibwo yarakibyara uwo mwana wa gatatu muze kumfurikirana abantu mubazi muze namwe kumbwira ati kubabeshe mureke tukurikirane noneho abamuzi abazi n'amakuru niba banayazi neza mureke basi munyemerere tujane ntagira ico mpushamo mumbwire ati iki kintu wakibeshe gusa ico nziho iyo bambwiye amakuru nza nyashorerana ahubwo aho kuvuga ngo nje kwirikaho ahubwo nzasiga kabireka ni kuri Ruta TV 1 guys mukora ako kantu ka subscribe cyangwa se sabone muzajya mubona amakuru bukeye azanye umukozi ese ko abantu twebwe ubwo ko nari nzi kuko turi abantu batuje ubwoko bwacu tumeze neza kandi ni ukuri kose turi ubwoko bwiza butagira uko busa utu tunyanga turi mu kugenda tuza utu tunyanga turi mu kugenda tuba ni utunyanga nyabaki utu tunyanga tugenda tuba mu ngo vipi zatwo vipi z'utu tunyanga turi mu kugenda tuba ugasanga umugore mu nzu bameze ukuntu ukibaza turakomeje noneho ngo bukeye ejo bundi bagira gutya bafashe umugore akaba bafashe umukozi baramuzanye umukobwa w'umurundikazi baramuzanye mu rugo ngo bamugeze mu rugo yarabyaye umwana wa gatatu umugore banange ngo arangize kubyara uwo mwana wa gatatu bazanye umukozi bamuzane wa mukozi aratangira arakora akazi neza yubaha bose yubaha nyirabuja akazi aragakora neza ndetse bamwe gano mu muhana bazamagenda bavuga ngo kwa kana kaga bafite abakozi twebwe ino muri za Uganda umuntu ufite umukozi ni umukire kiti turabakire mwacu ntawe dufite ariko tuzakira umuntu ufite umukozi mu nzu muri Uganda ni umukire ngo barangize wa mukobwa w'umurundikazi ni mwiza papa ni mwiza mama ni mwiza sister uwo mukobwa w'umurundikazi ni mwiza guhera hehe hari video nigeze kubona ubushize y'abanyamakuru barimo bakora ikiganiro ngo barangize
bazana amakuru avuga ngo niba ngo baravuze ngo umuntu ngo asigaye, niba ari abanyamakuru, niba ari abakomediye, ngo umuntu ngo asigaye aje gushaka ngo umukozi, ngo akavuga ngo arashaka ngo umukozi ngo w'amasoso, arashaka ngo umukozi w'amasoso. Nuko noneho ngo arangize, icaje gukurikiraho, ngiye gusoza aya makuru, sinshaka kuyatindamo cane, ngiye kuyasoza. Ejo bundi uyu mugabo akaba afite uburyo bumvikana cane n'uyu mwana w'umukozi wamukoreraga. Umugore kangahe yakira amakuru, yumva amakuru bagenda bamutuka hanze, bagenda bavuga buriya akavugwa kose uzakubahe, tukumva ibintu babivuga ngo ugire ngo wenda bari kubesha, cyangwa se ngo ubigire byose ukuri sampurusa, ntabwo nabyo ari byiza. Umugore atangira kumva amakuru mu muhana, ndetse bigenda bija mu bantu benshi ati kanaka n'uriya mukozi wiwe, kanaka n'uriya mukozi wiwe. Ejo bundi noneho wa mukobwa w'umukozi atwara iki? Inda. Ngo arangize gutwara inda, wa mukobwa w'umukozi baribaza ibi ni ibiki? Sebuja yamasara, yamavuga ati uyu mwana natahe. Ubwo atangiye kuzana ububandi muri uru rugo rwacu, ubwo atangiye kuzana ingeso mbi muri uru rugo rwacu, twe turi abantu basenga, turi abantu bubaha Imana, turi abantu badakora ibintu bibi. Tubwo uyu mukobwa atangiye kuzana ibi bintu natahe. Umwana w'umukobwa yagizeho cyamukubise ku nzira, aratashe, aragiye iwabo. Ngo arangize kugenda, bukeye ntihaciye iminsi nk'ibiri cyangwa itatu, umwana w'umukobwa aragaruka kandi ngo agaruke noneho ngo agere hariya mu rugo, ibintu biba bibi. Ati ese ni ibiki? Umugore ati kugaruye amazuru hano ni ibiki? Mbona ivumbi mbura umuntu. Ngo arangize, undi ati oya, ati se ubundi wewe uje hano duteye nkande? Umukobwa nawe ati se mbateye gute? Ndi iwanje, uyu mwana iyi ndafite ko murayirukana, ariko n'umwana uzaza mu babo, n'umwana uje mu babo, muri kumwirukanira iki? Muri kumuhora iki? Nimundekere hano n'umwana wanyu tuhabe, tuhagume twese. No kuri ya mukobwa yasubije uriya mukobwa w'umurundi wabakoreraga mu rugo. Umugore ati se ni ibiki? Undi ati umwana n'uwanje. None kugeza amagingo nayo, umugore yarasohotse inzu, aramubwira ati rero niba udasohoka inzu njye ndayisohoka, kandi ninyisohoka ndayisohokana n'abana. Niyo mpamvu umugore yagiye iwabo kwa musaza we. Abantu bahita bavuga ati umuhungu ngo yaramukubita, kandi murabizi ukuntu asenga, bakavuga ngo yaramukubitaga. Abantu noneho baravuga ati ibi bintu wapi wapi wapi, abantu bakavuga ati se n'abantu basenga buriya bakubita abagore bimeze kuri bene ibyo ngibyo. Ngo birangize rero bigende gutyo, abantu bumvaga andi makuru menshi agenda avugwa, ariko nuko byagenze. Rero ico nico caje kubaho, ico catumye uriya mugore aja kwa musaza we, no kubera yuko uriya mukobwa w'umurundi ariwe wishe ibintu byose. Kuri ubu ngubu uwo mukobwa w'umurundi ntawuzi aho ari, ariko ni ukuvuga inzu yasigayemo umugabo wenyine, ari abagore, ari umugore, ari abana baragiye. Ubwo rero andi makuru naza kuza tuzagenda tuyababwira. Ayo ni incamake mu byo twaganiriye n'umugabo wiwe, yambwiye ati nuko bintu byifashe. Ngo turangize rero, akimara kubimbwira gutya, umugore namubajije arambwira ati umukobwa arahari, yaraje aravuga yuko afite inda yiwe. Umugabo ati ni ibinyoma, iyo nda si iyanjye. None turategereje umwana navuka ntituzi ngo azasa ari uwande. Ico gihe nico gihe bafite kuzabonana. Murakoze.